Omugambirizi wa polisi omukyanga kya Albertine Julius Hakiza Allan nagira ngu ekikorwa ky'obwinazi kikaba haka ya Godfrey Muganyizi omutuura wa Rwensere B omu senta ya Kakumiro. Hakiza nagira ngu abazigu bakatahirira eka ya Muganyizi basiga babatematema. So timu yitikazayo yashanga ikintu cyo babasize cyo baplaningire bakakipuraninga kurangwa abantu abo babatematema obyabireho then bashanga mwayitu kagenda yashanga baba planingire cyonga mu planingo bakakozesa imotoka ikakwata umuhanda utakumana. Hakiza yashaba abantu kuyamba polisi okukwata abazigwa babase kutebye cyabarugirireho kukora obwinazi obu. Tushaba omuntu wena ekitwena tweteke mu omuchondozo buri omwe arikumanya ngo nabaza kututungira amahurure akatwereza polisi then aba bantu bakwatwe. Omuningo gundi Hakiza yagamba ngo nka polisi bakomera abantu babiri abarikuteekateekwa kuba batwire nibiba amasimu hamwe na za laptop z'abantu omu rurembo rwa Hoima. Ogu nashobora ngo babashanjire biine amasimu agarikurenga 100 hamwe na za laptop mushanju. Tukabaza kwata abasibe babiri twabashanga n'esimu nyingi. Yes, aba n'abashoja bavuga ngo ni ba mekanika b'esimu ni bazikanika cyonga wareba umuyendo gubire mu workshops zabo n'esimu nyingi. So tukabaza kwata esimu ziri kwingura mu simu 10. So eze ntekereza ninga ntekateka ngo eze simu zine bakamabazo eze simu bakaziba. So tubine mu chome aho ima Central Police twinemo na laptops mushanju. Laptops zo mushanju nazo nutekateka kuba zirye nshuma. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.